Ki Sipai Border Security Force BSF ka Meghalaya ha ka henyo trek Orissa kila yo ban kemno ya we unong Bangladesh bat arngut ki parlok nong India bat yo kurup no ya ka pisa arlak laipu hajar tingka na ki benta kapot ke East Khasi Hills. Hadien balayo ya ka jintip ka babnia ki BSF na ka 110 Battalion kila yo ban batno ya ka we ka kali hakalenti surok Rinku Mausenram ha ka ba kila yo ban kemno ya unong Bangladesh ubakerteng Muhammad Milan Ahmed ubadai na Sunamganj district ka Bangladesh lembat arngot ki parlok nong India. Na kini ki Sipai kila yo ban kurup no ya ka pisa India arlak laipu hajar tingka haringkat katuk ni kimar ki mata balas suba jorru bagi dei ki badon kti haki kambean. Hadien kanila IT no ya kini ki laingot kentup ya kimar balayo kurup syaki pulat ke Mausenram Police Station ban pelong syuk ya ka jingto okit ke bakambenya.